ni ndani ya Dagaa Supermarket, na ninakwambia mambo ni change siku ya leo. Change siku ya leo. Dagaa Supermarket imekuletea ofa moto. Yaani ofa hiyo yenyewe nakwambia dadi ni ofa juu, ni back to school promotion. Back to school promotion imekuja kwa sabuni ya kuogea ambayo ni Cheto sawa. Hizi zile sabuni zote zile za kuogea. Nakwambia mami akakuletea sabuni ya kuozea vyombo, yaani kuosea nguo, kufulia kila kitu. Wakakuletea msavu minengai, wakakuletea plastic, wakakuletea na Samuel mpaka mharubani upo ndani yake. Nakwambia nabii wakakuletea dawa za meno kama vile Colgate. Yaani dawa za meno kama vile Colgate hizi ziko hapa kama vile Colgate. Wakakuletea miswaki ya meno mami, ile miswaki ya meno ya nguvu, mpaka ile miswaki ya watoto ukimlea mtoto anaanza kusema anatembea mpaka analala nayo akiwa mkononi. Nakwambia mami hapo ni change kabisa. Nakwambia mami wamekuletea exercise box, wamekuletea aina ya exercise box, wamekuletea rangi ya viatu, aina ya Q ni rangi ya viatu ile ya kupendezea, yaani ziko Q yenyewe bwana, ile cold shoes body iko hapa, yaani iko ile kubwa, ile ndogo, iko ile ya medium, zote ziko mpaka ile ndogo. Wakakuletea brand za rangi ya viatu ziko hapa. Brand yenyewe na nimeona imeshuka bei, ilikuwa stingi bado nimeona mpaka 40 jamani, ndugu zangu, ndio msikilize. Wakakuletea ile ya brown, wakakuletea ile rangi ya brown, yenyewe ile kiu kubwa ya brown iko hapa mpaka baza lake ikiwa wakakuletea wakakuletea aina ya kalamu, yanakwambia kalamu zote ziko hapa. Kuna orange, yaani wakakuletea mpaka aina ya laser plate ziko hapa, masafi na ziko hapa, mpaka zile za kunyoa ndevu za wazee na wenzake ziko hapa. Wakakuletea na pin zile za stapler ziko hapa mahali hapa ndani ya Dagaa Supermarket. Nakwambia wakakuletea A4 soft cover, 48 pages kiko hapa. Nakwambia kiko hapa ndani ya nakwambia mimi wakakuletea 64 pages, wakakuletea mpaka 96 pages soft cover.